You make history. You make fucking history. You know it for Africa and for Intermarché. You know it, Bini. We're so proud of you. So strong. ስለምንታይ መጽየለኹ ፈሪጥኩም ኣለኹም ጋይስ ስለምንታይ መጽየለኹ ፈሪጥኩም ኣለኹም ቢንያም ግርማይ ሳልሳይ መድረኽ ተዓዋታይ ቱር ደ ፍራንስ 2024 ኮይኑ ቢንያም ግርማይ ተዓዋታይ ሳልሳይ መድረኽ 2024 ቱር ዲ ፍራንስ ኮይኑ ሂስትሪ ታሪኽ ይሰሪሑ ካልኦ ሓደ ክብለኩም ኣይመጽኹም ግን ሂስትሪ ናይ ቢንያም ታሪኽ ናይ ቢንያም ወላ ቢንያም ንባዕሉ ምእማን ኣብዩ ወሎ ብዙሕ ናቱ ሪአክሽን ክርጸኒሕ ምናልባት እዚኣ ኸሪእኩም Congrats. Go. مجمرينا خبكر نريوز لنا بينهم راه حق خاني زلمنا يكون بيني You make fucking history. You know it for Africa and for Intermarché. تاريخ صريح كان أفريقيا كونتا Intermarché club. I'm proud of you. Ça c'est Billy ça. Had been waiting for this moment for a long time. You had already been on the Tour de France, but you finally have victory in the world's greatest race. What does it mean for you? Yeah, first of all, I would say thanks God for everything, for give me all the strength, support. Yeah, you know, it's since I started cycling, I'm never dreaming to be part of Tour de France, but now, yeah, I can't believe it. To win in Tour de France, yeah, for me was unbelievable. Thank you to my family, my wife, all the Eritrean and African. We must be proud. Now we are really part of the big races, and then we success a lot of victories. So now it's our moment, it's our time. Our moment. Say congrats also to my whole team, especially Jean-Francois. We didn't have a victory in Tour de France yet, but now is our moment. Intermarché صافي አይተዓወተት እንዘላ ማለት እዩ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ መጀመሪያ ጊዜ ቢቢንያሚ እንሾ ለመጀመሪያ ጊዜ ብላለሁ And yeah, I'm super happy. Because this is a victory for you, it's a victory for Africa. Absolutely. I'm just super happy today. Take us through that final kilometer, beating the best sprinters in the world. Normally today our plan is to give lead out for Gerben Tyson. And also, if it's the circumstances really difficulty, I need to try for myself. But in the last 1K, I lose the wheel of Gerben, and then I just tried myself, and yeah, it was unbelievable. You're making history. Enjoy the podium. Thank you. Thanks so much. So much, not just to Biniam Girmay, but it's the weight of history that comes with this. The first black African to win a stage of the Tour de France. It's a sea change. First African player. ናይ መጀመርያ ጸሊም ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝዕወት ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሑን ታሪኺ ግን ታዛዓበይ ቱር ዲ ፍራንስ ክሳብ ዝኾነት ሂስትሪ ታዛዓበይት ሂስትሪ ካ ኮይናላ ማለት እዩ ታቦላታስ ክንሪያ victorieux de cette troisième étape. Ah ouais, on pensait qu'on allait sprinter pour Robert Sens et là on voit Mats Pedersen qui lance ያው ኮፒራይት ከሒዘና ኢሊ ካትካት ዝገብሩ ዘለኹ idéalement le long des barrières. Pensez pas Biniam Girmay aussi puissant bloqué entre Fernando Gaviria et Biniam Girmay. هذا ጸጊዖን ይርትሪው ኣለኹም Dylan Groenewegen le ቦታም ዝገደፈሉ ግን በቃ strictement rien faire et là on voit il n'a pas l'ouverture. ቀሊል ስዕረት ከማን ኣይኮነን ከምዚ ትሪው ኣለኹም ዲኹም ካልኣይ ሳልሳይን ዘሎ ፍልሊ ስለዚ ከምዚ ናይ ሓንቲ ጎማ ገለገለ ዝበሃል ኣይኮነን ሙሉእ ሳይክል ይቀዲሞም ስለዚ ፍልይ ተዓወት ያ ታሪኽ ተሰሪሕሎ ቢንያም ግርማይ ሎ ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ማለት ወላ ንሱ ከምቲ ዝበሎ እሱ ክዕወት ኣላ ሓሰበን ወላ ካብ ብጋንቱ ንስተዋሃበታ ንኻልያ ነይራ ስለዚ ቢንያም ክዕወት ኣላ ምኻሉ ሓደ ኣዝዩ ዘገርሚ ዘይተጸበናይ እሱ እንደይተጸበዩ ስለዚ
ታሪክ ተሰሪሑ ሎማዓንቲ ክንሕጎስ ኣለና ጣዕሚ ክንሕጎስ ኣለና ስለዚ ናብቲ ዘለዎም ነጥብ ምስ ንመጽእ ናይ ሎማዓንቲ ስቴጅ 3 ተዓዋታይ ቢንያም ኮይኑሎ ክሳብ 152 ክንካ ነጥብ ከየጥፍኡ ማለት እዩ ክሳብ 151 ነጥብ ከየጥፍኡ ምስ ዝወድዮም ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ስቴጅ 3 ተዓዋታይ ቢንያም ኮይኑሎ ብነጥብ ኸኣኒ ቀዳማይ አብርሃም ሰን ጆነስ 76 ካልኣይ ቢንያም ግርማይ 66 ድሕሪኡ ካብ ሱሳ كمون 59 يسعبوا له مالتي بنت بخلايا له مالتي ناي ستيج 3 خاطر عواتها كوين له سازغاش نالو معند فيديوز مثل نيرو جاس لست حقوسكو ترايزا فيديو صراحه زلخو بينيام غرماي يغني لنا نقولوا ندلي سامنيكس مرم نرغب بيس